Dragi naši, assalamu alaikum i jedan veliki pozdrav iz Beča, iz naše filijale ovdje u srcu Beča, u srcu grada gdje će biti, da kažemo tako, historijski okršaj između Austrije i Bosne i Hercegovine. Ja samo mogu poručiti ovako da će Beč da gori, dobro nam došli. Častimo vas ako Bog da već od 9 sati ovdje kod nas besplatni ćevapi, 300 porcija, 300 sokova, cijeli dan će naravno biti tu i supa da se naši, da kažemo, navijači ugriju malo i tako dalje. Dobro došli da pravimo jako dobru atmosferu, veliki selam i pozdrav za sve one ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu. Vi mene već poznajete sa društvenih mreža, ja ću samo jedno kratko reći. I krv svoju za Bosnu moju. Završeno.